So ya sati okizo. Nakata ya santi na pediske na ren boit na shugelu opiseven ainito na akero watamaka na ko embanga. Ija simunda Jones ne polno ise pusokina idwelu Arapai Primary School akalona delor tarebe ada utawo jaune polno iboeta tukote mamikite Esisianakinak. Achokiso na jasisa tukote na mamsite ni ile sosta masawa. Imali munde pota tukote sale pototo rbonso. Mamsite ni ile sosta. Toni skose esi mwalimu. Gaona utamuje. Teba gaona julteri mwalimu amekota nyaka esi mwalimu. Raido se boy wangine pa. Bebon head teacher ngasema Esisianakinak subject care. Mwalimu kosi jote mwalimu kosi Esisianakinak mami kota nyaka mimi. Mami nye kitikwesi kwa gali kwesi na nainda. Dodo bona mamus ni mwalimu la beita tukot so that we monitor mwalimu esnera things. Nera kwa na educator reporter ya fesi peo. Do data bon kile na balance la be soroti site service commission ebe teri recruiting mwalimu osote da jukani sorali mwalimu le yataina kwa na parking ne roke dole ese be todo bo kwa na ya mukere uriak anwa mo yara umsoit na do PTA teacher tete ken idwera mame tu akareta depa kailo siapa narija iko na kiligoto na ekaru Somero to mono Ekadakada Ekadakada yes kwa moja karibu kwa kujende wale anyo ndio kesi aswam ora kidio ko kesi arida chapa anoi arakini ko nyevodo nopane uta aswam adaona isiko ikini ile ngene ko raswa kisile waka isite service commission usiku isite service commission wone awani ndio recruit now imwani mun anu abroken abaga tangi kisira moja ngene TV East Felix Osujo Kosereti.